Pozdrav, ovo je review igre Timetron i Timetron je demo trenutno verzija, nije još gotova do kraja. Što se radi u Timetronu? Timetron je stealth puzzle, neki time travel vrsta igre. Znači, bazira se na puzzle gameu. Učit ćemo start, znači imamo samo trenutno demo level. Da, znači snimka je dosta loša, odnosno, ali poslužit će ovo, prikaz će biti dobar. Trenutno što postoji na ovom demo levelu je prikazivanje osnovnih stvari u igri. Znači postoje ove dvije moći kojima ovaj čovjek zapravo raspolaže. I postoje ovi ključevi i vrata. Isto tako ovi dronovi su jedan element koji nas sprečavaju u besprijekornom osvajanju prostora. Znači uzmem ključ i dođem do vrata, ona se otvore. No, to nije tako nešto novo, nije nešto zanimljivo. Ono što je bio cijeli koncept igre je taj time travel šema, isprobati nju, kako bi ona funkcionirala. Znači, za to imamo ove dvije moći. Objasnit ću prvo ovu moć, jer je ona prva koja se koristi. Znači, tu moć iskorištavam kad ju stisnem, vidimo da mi se na mišu pojavilo neki indikator da koristim moć. Tu moć iskorištavam na neki item, recimo sad na vrata. Stisnuo sam na vrata, zapamtilo se da sam iskoristio moć na vrata, nije se ništa promijenilo. Da, tu fali ta animacija i neki prikaz vizualni da sam ja iskoristio tu moć. No, što ta moć je napravila? Ovdje trenutno ne znamo ništa. Što mi želimo od tih vrata? Znači trebamo doći do ovog ključa, ovog žutog ključa, no iskoristili smo već zeleni ključ. Kada sam bacio tu moć, najbolje će se prikazati kad stisnemo ovu prvu moć. Prva moć me vraća nazad u vrijeme do prvog checkpointa kojeg sam napravio. U ovom slučaju to je početak igre, znači vratit će me skroz na početak igre, kao što vidimo. No što se dogodilo sada sa vratima? Znači vrata su ostala u istom položaju u kakvom su bile kad sam bacio ovu moć drugu. To je taj koncept iskorištavanja moćiju i time travela. Znači na bazi toga se ovdje u demo levelu napravilo jako puno ovih prepreka. Tako da u budućnosti još kad se bude dodavalo elemenata jako puno, mogu se dronovi kastat ovaj spell na dronove pa se oni vrate u vremenu ili tako nešto. Da, sad znači što se dogodilo? Ja sam prije potrošio zeleni ključ da otvorim ova vrata, ona su se pomaknula ovdje. I sad sam ponovo isti ključ kojeg sam onda bio potrošio, morao sam se vratiti u vrijeme dok nisam ga potrošio, pokupiti ga i sad ga ponovo iskoristiti da se vrate tu ova vrata. Ono što sad mogu napraviti je uzeti ovaj žuti ključ, no ne mogu se vratiti nazad jer nemam više zeleni ključ. Ono što je sad stvar, moram ispustiti taj žuti ključ, dropat ga i iskoristiti na njega ovu moć. Znači kad sam iskoristio na žuti ključ moć, mogu se vratiti nazad u vrijeme. Ok, malo dok loada. Dobro. I ponovo moram doći na ono mjesto, znači ponovo su se stvorili crveni ključ. Da, ono što je stvar
znači ova zelena vrata tu im je defaultni položaj. Zato sad kad ja mogu iskoristiti ovu drugu moć samo na jedan item. I kada sam iskoristio na zelena vrata, ona su, pamtilo se njen položaj zelenih vrata. No čim sam promijenio taj spell na žuti ključ, zelena vrata su postala slobodna od tog spela. Zato samo na jedan item mogu iskoristiti moć. Trenutno, znači sad sam otvorio crveno-zelena vrata i pokupio taj ključ kojeg sam, ajmo reći, spremio mu novu poziciju iz budućnosti, ajmo to tako reći. Znači napravim neku stvar i vratim se u prošlost, a taj item mi ostane u prošlosti kakvog sam ga ostavio u budućnosti. To je bila ideja. Znači kad postoji više loadanja, više checkpointa gdje loadati, bit će tu stvari i sa namještanjem itema u prošlosti pa nošenje itema u budućnosti, tako to. No ovo je trenutni demo prikaz stanja. Znači sad sam pokupio plavi ključ, moram ga jednako ko žuti ključ pokupiti. To i iskoristim moć za vraćanje nazad u vrijeme. Ovaj fade in mi malo lošiji zbog snimanja. No dobro, znači moram paziti da me ovo svjetlo, kad dođem u svjetlo od dronova, oni me onda primijete i tada su me detektirali, što dovodi do mission faila. Znači pokupio sam ponovo zeleni ključ i idem po plavi ključ kojeg sam spremio ovdje vani, više nije tu iza smeđih vrata. Pokupim plavi ključ i moram na konačni ljubičasti ključ. Ovdje su mi ljubičasta vrata, no ovdje ću sad imati malo problema. Imaju dva drona, kao što vidite, ovaj prvi i ovaj tamo drugi, koji prvo ću pustiti njih da prođu. Dobro. Ok. I ljubičasti ključ uzmem. Ljubičasti ključ je bio iza plavih vrata, sad ću ga spremiti da bude ispred plavih vrata. Znači stisnem drop, da mogu i okretati kameru. Dobro, stisnem cast na ljubičasti ključ i vratim se do checkpointa. Sad ima, evo ga, i ljubičasti ključ mi je izvađen. Ok, kao što, da, to je stvar, ljubičasta vrata su ovdje i uđem u ovaj tu završni dio koji zapravo mi govori da sam završio igru. Ok, evo ga, to je ta demo prikaz koji trenutno postoji od igre. Više levela, više nekakva priča, nešto to sve zajedno se mora još implementirati u ovu igru. Ukoliko imate kakvih ideja za priču, vrlo rado bih primio vaše ideje i savjete. Ovdje svakako fali isto tako još nekoliko elemenata za dodati. Ne bih htio da bude nešto prekompleksno, ali opet par elemenata se može isto tako dodati. To je manje više to. Vidjeli smo znači igru kakva sad postoji i onda vidimo se sljedeći put. Ajde, pozdrav!